Gogoi Murdabat, 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 Gaurav 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 Gogoi Murdabat, Murdabat, Murdabat. Amit khang at day kha kacerai kali alang li Pakistan am hansi cerai dhunro alang li Pakistan am hansi agent do dhunro kela sona munit ilitum Karbiang long bangke aking fakta na patibilong nang ni pusin lasi anutin nilitum da atta morcha do laso atta morcha pusit ame nilitum abdu kalita cerak peter ini la borok gogoi akan bangke da Karbiang long kan nilitum ke kitung jipan nilitum jamatan lasi unkan ke nilitum alang da bawang long ke jipan nalitum no sompi khamke sai longkon bagdeng lo nilitum no la so kam basona mangke tamane buka jam to no lapen bangke longi long thambak de siluni jan long da to ko lasi nilitum mangke alang ni khani ining ke dokde tekti ladak ke India angkang ke lake Narendra Modi alang diklaim kita besem 8 ke Assam sitame Chief Minister Himanta Biswa Sarma alang li pusit ame ke klaim kita me o 8 ke ilitum da kacing honnai CM Dr. Tuliram Rongha CM alang li sitame da Karbiang long aphan ke klaim kita me pi lasi alang li ke klaim kita long laso nangka hamke ji pro ke ilitum pamik ko borok gogoi aphan lasi alang li da Bharatiya Janata Party asarkar sido lasi ladak bangke Bharatiya Janata Party si asarkar si klaim lasi Karbiang long BJP ahin pen is Karbiang long BJP ahin pen ladak itum protes isi pedolo protes da malam che bangke Karbiang long along Gaurav Gogoi ke bang alam che ben sini tum kadu goita protes do thege people si protes ang kok mablo ta arang like inut Pakistan along gedam penajok Kashmir along fur chudut lasi hala dakben sini tum pangthek lo alang liya bangke lage Pakistan long isi agent ason si claim lo lapen ISI agent busini tum alang li pan hoilo athe alang li gedam pen pini Kashmir long lasona ghatna dokok prote lage direct si elidum chini dam lo alang liya Pakistan ni isi agent lo lasi pini Congress government hut elidum theglong nata Karbiang long ta monsamawi Congress jadi sek Karbi Karbi masa lason si ladak penangan ethnic class ladak Karbiang long dolo bini Karbiang long Congress atum bini nona government apan sonsuri nagar bok sonsuri na alam nagar bok setame alang tu mencari esek Karbiang long akai apan kupilo klempi monsam pavipin ladak sonsuri ladak organizations do ka protest pendang lok sonsuri itu Karbiang long monsam ave suluk sodak kai kita itu tengok lapen Karbiang long arat do makari hempre kalam ke alam the sida latum ninge hai he lapen nangko ke lapulo non Assam Pradesh Congress Committee amaiku
Kalau pokoknya wangbom, Karbi Anglong wangbom. Kalau pun detong apa sih yang bom, lapan dak ikuan, tak wajib bisa nitung kita loh. Kasih nitung kacing rumah lah pulau. Alang iban dikamke aron mang topik, ate mang topik. Sama mentune ke tribal buamen pen tumana kang nek choita dodo example dong si itum endam bulutang ke itum President of India alang li sitame tribal pen kimanceng President niklo alang li fans tame mentune ke Congress Party pen kang nek choi pelutang te itum dake tribal along ripina si tribal fan si kang nek choi pelutang te itum posang ko la ethelo ako isipen mangke Congress atau mangke development bang ini tum hanang lang unih dah itum nang itum dah sini loh Congress ningkan trip ho dah mencari det pen habis kami development asai bangke awe tak hegong we kami itum Bharatiya Janata Party सरकार dah nang cari lo bukan ke itum development asai pen nang an ke itum dah hegong lo cintur pig lo nang itum dah sini lo kata kita kasih kami lahai development asai kikem ho kami ni itum han Hala Congress Party itum han nang kosong nang kamkil ason dudu kasih ason anti development alidar fan ke itum dak proyek dak Karbi Anglong ke bang mani itum ta oppose nang ko anti tribal anti development pelutang te lake maju takali Congress atum lo lasi alang li dak dipu ke bang hotang ke itum dak Bharatiya Janata Party कार्यकर्ता तुम दे takali dak lapu kapega public atum sistem itu kasih alang bang ki kamke ni sistem ni tum cepak lah nang kalau opini son mangke athema ni tum ke la dak tribal aman peng nang ji ni tum lason dak thar tum development sistem dak Karbi Anglong cingtul an so cingtul nang alang lasi atum kang abang ke Congress atum mangke ni tum han nang ki kamke tribal hu benang kan nek choi benang lok development asai long nang ki kamke alang ni tum ki claim on ya asai anta ahut alang ni tum government tu bom Lemun asai pot kacet herak lahai dali tum theklong lo pani sia son ke ala da golakar long stame agha chief minister Dr. Himanta Biswa Sarma sa phas me tengkheng lo ka tengkheng dun bang ka pre ka ni kali lake katherak mate lake development aphan ki kham ke athe ma hala dak sitame isi scheme ka pudam phan tikam hala dak ka pre ka mai mate political meeting phane dam gali lasi